محمدا عبده ورسوله أدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, inkataan sa sanglitan iban pupudjihan tupud sadya pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salta daran iban tap-tap in salawat iban sin salam sin kita niyo papangho nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kamu mga matan ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, kabuka kamu patuhan ni Rabbul Alamin, simmatan kabuka kaniya, salta ayaw kamu mikimatay buat malengkan, halom kamu likusan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban magsama-sama kita niyo magmabuka, patuhan na to Rabbul Alamin, daing hakaul iban sin piil sin kita niyo, lahil iban sin batin, hakatan waktu iban hakatan binaybayan. Mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari kita niyo haamuin waktu bihayaun, musim subay in pakaniya bunnalun niya in kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mataod din ang mga umat muslimin, biubuko nila in Allah subhanahu in parman ayat-ayatan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Hawala nila na piyuting sindila nila sa piyuting nila simpiil nila. Hangkan na dahil nga sa wabyat to mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil hawakto pawakto, dahil haadlaw paadlaw, in kita niyo Muslim, piyakalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagkukubol kita niyo, sin sara sin Tuhan, Rabbul Alamin. Sara sin Tuhan, dahil naman mo namon hapak ibadat, pamanga pangadatan, pamanga kaulpiil, pauno na kataan amon tibayhuan, dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakahalan, hikarayaw, sin pag-akhirat niya, iban hikarayaw, sin pagdunya niya. Way na sa lingkat-lingkat agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin Tuhan in nagdesign kaniya. Tuhan in nagbayta. Way saan kabakan nato kabtangan himumungan. Hakatan agama. Yari raha agama. Agama Islam. Amuin parman sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Haibadat, hapangagdatan, hapag-usaha mo, hapalsugpatan mo rin hambok-hambok, dinaliuhan. Way nalingkat kaagama. Nasabot na to kayo nuning parman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Amuin, bihayaun, hauling zaman ini, in agama siyampul na complete din Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Siyampul na in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban piagrida sin Tuhan na to Rabbul Alamin in agama Islam, amuin pag-agamahan sin tiap-tiap na yung katutan niyo. Way nabihat to dakbus sa lingkat-lingkat amuin himumungan kaptangan
iban sin akaran sin kita niyo. Wala pa mamarahi. Biyantog pa sin Allah subhanahu wa ta'ala in ummatini. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu na yan insarayaw-rayaw ummat hauling zaman. Yari kita niyo bihayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sabab mayta in kahalan niyo ta'muruna bil ma'ruf. Magpangdaak kamo pahinang marayaw wa tanhauna 'anil munkar. Magpanglaang kamo ring hamangi. Yayaon kaya wajiban impakanya ring kato. Amuin in Muslim subay mo pahatihon marayaw, bandaan marayaw, hindi naman papaajaybon, paapresiton ha mga kaibanan agama. Iyarin agama Islam. Akan na aon habuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na may tasya. Biya kan Abu Dhar laung niyabihan ma min ta'irin yuqallibuhu Allahu fis sama yuqallibu janahihi fis sama illa wajakara lana minhu ilman. Ini siaput sin habuk sahabat in kahalan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag pasampay sin amanat, kapag pahati in agama ini, amuin agama sa lingkat-lingkat, di maghajat umatod ko pakaibanan agama. Laong niya, wayroon laong na rin mga manok-manok, amuin, biubuklad niya yung pikpik, hataas sin ayan, sin langit ini, buat malengkan. In Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabot niya, kaya bayta niya, in amuin ilmu kajarihan sing kahalan yaon. Hakatan kahalan. Salman al-Farisi radhiyallahu anhu naasubo siya sinhambog usog. Dahil mga musyrikin, dahil mga kuffar. Inagi kanya hal allamakum nabiyakum hatta al-khala. Way nasa lingkat-lingkat agama. Bukun kalaung na kaya hinduan kamo sinabi niyo sambil amuin magsud maong palom CR magtunay sin hajat tabi ayaon magpangihi iban si magpangintaw. Inagi Salman al-Farisi radhiyallahu anhu laqad nahana an nastaqbil al-qibla bighaitin aw baul. Way nasa lingkat agama. Liang kami laong na, tiagahan kami sin Nabi namo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang kami tumunay sin hajat namo. Amo hindi kami humarap pa kiblat, bang kami mangihi atau mangintaw. Wa an nastanjiya bi aqal min salasat ahjar. Demikian mag-istinja di kami wala kami dia mag-istinja limion maba deng amuin tuba tu. Aw nastanjiya bil yamin. Demikian amuin bang kami tabi ayaw mamaupo wala kami dia liang kami amuin tu pagusalon. Demikian an-nasjan bi raji'in aw azim. Amuin mag-istinja kau sin mga amuin tabi ayaon tay nakukumpul sin mga hayop atawakan mga bukog. Biyayta yang kataan sin agama nato. Biyayta kataan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian mataw ding kahalan. Imbiyay takato sin dutungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkaw matto mamisita papagkahimumano siya sumud ko pabay niya. Biyaytaan kaw sin Tuhan mo Rabbul Alamin ya ayyuhalladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Ya kamu mga bariman, ayaw kamu sumud pahisyo-syo na amuin bay surun niyo buat malengkan makapamait kamu kanila makasalam kamu kanila mataud in amuin masabot sing kita niyo lingkat sin agama amuin dayaw sin agama di ko maghajat umatud pa kaibanan
Iban tumtumon sing kita niyo mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. In agama Islam, agama amuin piabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala rin hakatan agama. Haibadat, hapangaddatan, uno-uno na tibayhuan. Sambil, in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin di matong siya pa Madina, aon dahin doon, amuin adlaw, hipaglalami-lami sin tao, naasubusin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang uno yan. Inya to kabiyaksaan si mga tao. Pag-ubos, iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah abdalakum bihima khairan minhuma. Eid al-Fitr wa Eid al-Adha. Impaglalami-lami nila to, laong na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intuhan niyo Allah subhanahu wa ta'ala siyamian giantian niya yan induayan sin salingkat-lingkat amo in pagkukugkuyakan sin kamo paglalami-lamihan sin kamo amo na in haylaya haji atau haylaya puasa iban sin haylaya haji mataw din parakala amo in hinang si mga sila bukon Muslim inini amo indi papasinguran kato tanyo sinaka mataniw Islam labi-labi na in Rasul sallallahu alaihi wasallam hangkan na bang kita nyo mag-upi sing karayawan bukon kabiabaytaan kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Bangkaw mabaya amuin simingod sin sarayaw-rayaw pangaddatan sarayaw-rayaw hinang sarayaw-rayaw hal laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana doon kaw singod upi bang uno in limpa sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam liman kana yarjullaha wal yawmal akhir amuin hisyu indain kaniyo nagaangan-angan dumawhat karayawan adlaw kana in Rasul sallallahu alaihi wasallam hamanga amuin pagkubul hapagpudji pa Rasul sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam faqulu ana Abdullah in Rasul sallallahu alaihi wasallam di mabaya amuin laggoon pudjihon biasin pagpudji si mga sila Nasara anak ki Maryam sa mamarahina amuin kalagguan pagpudji para Rasul sallallahu alaihi wasallam mamong kawin siya ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala iban daak sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul niya way nabihato sa laggo-laggo in Rasul sallallahu alaihi wasallam hapagkubul imbang kita niyo magkubul sin hikukubul sin kita niyo rin mga muslimin sambil malaggo in banda hubaya sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'natullahi an-nasara wal yahud ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid. Lianat sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga sila Nasara iban si mga Yahudi sabab liaggo nila hinang nila pag-ibadatan in kakubulan si mga kanabihan nila iban si mga amuin tao marayaw rin kanila damikyan kapagtamong in Rasul sallallahu alaihi wasallam atawin agama Islam di sayinan niya in panamong si mga sila umat muslimin daing naman kausog niya sambil pababain niya biyaitaan niya bang unoin bang biyadi ni magtamong imyanin Allah subhanahu wa ta'ala khudu zinatakum inda kulli masjid amuin papagtamongon kita hikalingkat in pagtamong sa bihayaon in umat muslimin deng naman hausog niya sambil pababain niya kialingkatan na sinway tamongon damikian in Rasul sallallahu alaihi wasallam hazaman niya ipapalihala
in pagpungot sing kausukan. Ipapasulang in Yahudi iban sin Nasrani. Sa in ummat muslimin bihayaon mataudi na muin wala himihinang habihatin dagpus niya. Tumtumon sing kita niyo mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala in agama Islam agama di maghajat kakaiban ng agama amuin subay simingod induga ing matukan niya ang kanay Muslim bang imibog pa sin pangadkatan, imibog pa sin kahalan, imibog pa sin pag-ibadat, imibog pa sin pag-celebrate, sin celebraton uno-uno na adlaw. Iniyan asal kita ni ubiyabandaan sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hisiu-siuin amuin imibog pa in siya Muslim, imibog pa siya sin amuin iibukan hadugaing agama, inya tulong na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makalamod siya rin kanila. Para kala dakula, adakala hikakupur, sinamuin pa kanya rin kato. Ang mga bihay ni kahalan, mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suwain Muslim, amuin di sila magtabang. Ang mga amuin bukun nag-aagama sin agama Islam. Labi luba na, yari kita ni bihayaon, amuin gairi kunta na, amuin mag-grade sila sinamuin parakala sin tahun bago, sin Christmas, lumamod bihato. Ininideng ang mga hiyaram sin sara sin agamatan ng Islam. Wala taawanu 'alal ismi wal udwan wa taawanu 'alal birri wat taqwa wala taawanu 'alal ismi wal udwan. Papagtulong tabangon kita niyo, amuin magtulong tabang paamuin hinang marayaw. Di kita niyo magtulong tabang paamuin hinang liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay kita niyo amuin mamaugbog manggayunggong agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya ipakaniya haadlaw susungon hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon pagtaksil sin hambuk dan kaniya. Sabab ini matampal in sara sin Tuhan na Rabbul Alamin. Piara niya amuin wayroon na daing kato maghajat imibog sin katan ununo na tibayhuan. Amuin dugaing daing haagama, amuin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya kamu mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay kita niyo amuin magmabuka sin matan pagmabuka matukan niya. Salta amuin in kita niyo katan subay kita niyo ya na amuin kaptangan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin magmabuka in pakaniya sin matan kabuka. In parman sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin hasupaya kau wayroon susunan mo asusungon hadarat niya on nasabot parman sin Tuhan na Rabbul Alamin hasupaya wayroon pagblame law mo ikaw wala kaw himati ataw wala kaw nakahati parman sin Tuhan na Rabbul Alamin faman ittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Isiu-siu in miyagat sin pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala natumtumon sin kita niyo fala yadillu wala yashqa
wayroon na kalaungan niya, salta di na siya magproblema hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon kabinsanaan niya. Amo yato imbanda kato tanyo sin Tuhan na Rabbul Alamin. Subayin pa kanya mamaugbog sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subayin pa kanya patampalon niya amuin daakan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subayin pa kanya ayaw siya umatod sinamuin dugaing agama sa aturon niyan agama niya. In agama Islam biya na sin ayat nasabot sin kita niyo panagnaan inyan amuin agama complete sin Allah subhanahu wa ta'ala. Agama siyampul na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiat to, di na maghajat, amuin umatud pakaw pakaibanan. Ang kanna, inparman sin Tuhan na Rabbul Alamin, inna din indallahil Islam. In agama, amuin agama, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala munin agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Isiu-siu amuin magrida pa siya. Imibog pa siya. Tumayma pa siya. Agama duwain dahil nga agama Islam. Dahil niya tuloy na tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Salta inini hadarat niya lamod siya jumla siya rin mga tao lusong lugi hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa wabiat to mga palanggungan sing kami hapag-agama labi luba na amuin yari kita niyayaon subay maayad in pakaniya amuin halian nato in makalamod kita niyo dahil nga mga jumlahan sinamuin bukod Muslim. In agama Islam, agama amuin nakabidda dahil hakatan agama. Agama in nagpabidda kaniya Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanaway, way kabakan mo, agama, dugaing biasin agama Islam in aun atulan niya sa rayaw-rayaw in tagbaktulan kaniya Tuhan amuin Tuhan sangat kawasa nagpapanjari singkatan amuin makhluk piya panjari niya inini in nagbutang sin atulan kaniya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon para hindi tumamarahi, piarahan niya pa, Nabi iban sin Rasul, amuin mamando, upihan singkatan. Ang kanareng hasabiat to, wajib in, pakanya ring kato, in amuin, dumuon siya, hapamando sin agama, niya amunin agama Islam, salta, amuin lumayo siya, umanib siya, dahil nga amuin kumawa siya, atawakan, manglaggo siya, dahil nga mga dugay agama. Inyat to mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, hiyaram kato taniyo, sin agama taniyo Islam, in amuin, manglaggo pakaw, lumamud pakaw, sabab in karyasali, sin agama nila yaon, bukon timinug hakasabunalan. Bukon timinug halom sara, sa timinug hakajahilan. Dahil nga sabiat to, di magrida in Allah subhanahu wa ta'ala, di magrida in sara sing kita niyo, amuin maningod-singod kaw, pa biaktul hakabatilan, biaktul hakajahilan, inikaw, yaong kaw in nagbaktul kay mo, naghindo kay mo, in guideline mo, amunain kasabunalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa biyatuin, Tuhan na Rabbul Alamin, di magrida, haamuin, tumabang kaw, tumaayon kaw, ha mga kakahinang simbukon Muslim, dahil naman, hauno tibayhuan, amuin, hinang tartanto pangilahan kanila. Wayron sa niya,
amuin in Muslim duma magmuamalat ha mga amuin hikarayaw sin pagdunya nila, hikarayaw sin kabuhianan nila, uno-unon hikarayaw sin hula sin kauman, adapon mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw amuin miyagat imibog ha mga kakahinang uno-uno na hinang tibayhuan amuin tartanto manunjoki pangilahan ha mga sila yaon inyatto amuyatto inang hinang di kabayaan sin aramatan yung Islam, di kabayaan sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Hisiyo-siyo inamuin dimakan naman ito yung pangatayan din kato, lamod na sila rin kanila. Sa baon wakto bangkaw nag-appreciate amun imibog kaw simpangatayan mo aun waktu makadayon hinang mo atawa imibog himinang kaw sin hinang nila aun waktu makadayon pangatayan mo denya to di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kabayaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin ha ummat muslimin hakataan muslim subain siya magloyal paarama niya amo hindi siya matto paarama sinamo indugaing dahil haarama sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sa in Allah subhanahu wa ta'ala aun nagsisipat siya sinsipat amuin ang pagkasilos niya di mabayan Allah subhanahu wa ta'ala labi lubana amuin parakala pagsakuto iban ha mga long kakaibanan atulan kabayaan sintuhan na to Rabbul Alamin yan kita niyo haamuin pag-arama sin kita niyo haatulan padduman sin Quran iban sin sunnat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت إنك أنت على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا اعتدلوا سووا صفوفكم الله أكبر بسم الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.